60 Seconds u jednoj rečenici u suštini gamifikuje online shopping i to na način da kupac po prvi put bira proizvod i bira cenu, a brand je taj koji odlučuje kada ćemo prodati po toj ceni. U suštini rodila se prvenstveno potreba, zatim ideja. Često kupujem i kako online, tako i u maloprodajnim objektima i često i ostavim neku stvar da sačeka sniženje. Ali onda nestane moj broj ili su gužve velike kada dođu rasprodaje. Tako da sam na ovaj način kroz 60 Seconds rešio prvenstveno svoj problem, tako što sam rešio i problem sa kojim se suočavaju milioni kupaca. Ali prvenstveno i u stvari ono što mi je bila najveća želja jeste da rešim problem kompanija koje u svom vlasništvu imaju više brand i multibrand objekata na lokalnom tržištu, da na najbolji način isprate proces prodaje kada su u pitanju sniženja, popusti i akcije. Kada vodite jedan startup, to nije ono klasičan radni dan od 9 do 5. Nekada počne u 6 sati, nekada počne u 11 sati. Sve zavisi jer treba da se uklopi sa timom koji čine programeri i marketing tim, zatim da se uklopi sa kompanijama sa kojima već sarađujemo i sada sljedeća faza je sa korisnicima također. Kroz proces prodaje, odnosno kroz proces saradnje sa klijentima, sadašnjim koje već imamo na 60 Seconds platformi, u stvari doživio sam i ja 60 Seconds potpuno drugačije, zato što su na neki način oni doživjeli 60 Seconds drugačije. Svaka kompanija za sebe. Tako da imamo kompanije koje će na upite koje pošalju korisnici odgovarati redovno u roku od 24 sata, zato što su to neki proizvodi koji su oni postavili na 60 Seconds platformi koji su već u pripremi da budu na sniženjima. Na početku nije bilo lako, s obzirom da sam radio tokom dana, kao arhitekta naravno, tako da sam radio na projektima, obilazio gradilišta, opštine, sekretarijate, a svaki slobodan trenutak sam koristio da budem u kontaktu sa našim programerima, odnosno developerima i noću da učimo o razvijanju mobilnih aplikacija. Iskreno želja da promijenim način kupovine, da promijenim način na koji ljudi razmišljaju o kupovini. Želim jednog dana da vidim kada budem šetao tržnim centrom ili nekom ulicom u gradu osobu koja će da uđe u prodavnicu, da vidi neku stvar koja joj se dopada i da umjesto da kupi odmah, sačekat će sniženja, ali će biti sigurna da će dobiti tu stvar tako što će ući na 60 Seconds mobilnu aplikaciju, izabrati artikal koji joj se dopada, svoju veličinu i koliko je spremna da plati i poslaće na taj način informaciju brendu. U suštini želim da promijenim svijest na koju ljudi kupuju kada su u pitanju popusti i sniženje. To je ono što me drži.